kuyo itu yakho isa nawe besulwa nathi so ukuthi abasale nebandla la inkinga yami babumkhulisa umbuso wami babumkhulisa ngazi lo muntu uqalene noJesu zocabana nobani umgwaba kwase ulwa noJesu ubaba umgwaba naye mhlambe esetshenziswa isitha ngehora elilodwa usuqalene noJesu ngenxa yokuthi hayi wena inga yakho ukuthi awulive for this yes impela sontweni hallelujah remember futhi yanikela yazi wena hayi futhi wena uyazi ngendlela iyo ngamathaba lomuntu usenze namfaka ngishe committee ngoba ngithi mina ngitshela ukuthi phela kodwa umthinte ekhona lapha committee bakamithwa ukuthi ha kanti usaphila kafile lo hallelujah akuzama athi mina ngenzi thina kusekhona abantu abathangenzi kade akangafika baqonda leya inyama isaphila iyadikiza phela ilethe yokholwa mazalwane lethe yokholwa angifutha lento yokholwa bazalwane akusiyo lento ecabangayo lento yokholwa babungwaba iyakhalisa lento yokholwa iyabekezelisa lento yokholwa sisihlengiwe ifuna ube umatha bonke abafuna ukushikisha inyawo bashikishe kubo ayibhala lento yokuthi wena ungwakaba nayisebenzi lapha lento yokuthi ungwakwamgwaba nasusuqabene nabazalwane usukuveza ukuthi anthithwa ke mina ngiyaziwa ngishe emagwabeni